Narumpay yung niyoskum, ka chananam daki padva, ka bril nyo terk. Langut ki briw ki basyong hapo kawai ka kali Maruti Alto ka badan yaw number ML05W san not kendai saw kilaman saujur hadin baka kali ka bakisyong kalalit bandrung hakrum jong kawai ka trok ka badan yaw number AS01DD kendai nyaw arpara bat ka bayeng harut ka surok ba National Highway hinriu bat ka bahap hasnong umdihar Riboy District ketika jingjia kalajia ne ka step hakapor san saupo baje ay men step hakabalaong bakate ka kali Maruti Alto kabalanya daw kenrong dakar kadai kabadan hakalenti ban hiar sa Guwahati nrei haba lapoy hakate ka jaka kate ka Maruti Alto namar bakala state palat nengkong kala lej ban tenra yo divider bad hadin kata kala lej ban tenra hadin jong kate ka trop kabayeng harut surok hakate ka jingjia accident sa arngut pat ki basyong hapo kate ka Maruti Alto ki balatip kum urep dakar bad ukhar long dakar kila mensaw jur nrei ubala khamjur daka jingyarap ki pat ba bat ki pulit lala ban sei bat lapen kit na marmar ki sanong po civil hospital daka kali pulit bat ambulans kita ki balangat hakate ka apot accident kila mensaw jur hakaba nanong po lara no yaki marmar syaki jaka sumar hanong ba shilong na benta ban yo yaka jing sumar kabakambiang Lewat.